omukoro gwo kwigura emizano ya fiasa gwakorerwa mu kishayi huye omurembo huyo rwa Rwanda aho emizano raheze sande yo nerukuhinda omukoro gwakururwa Minister w'ebyobwegesa bw'ihanga rya Rwanda Valentine Mujawamariya obwashagatirwa abakuru ba fiasa bebembirwe President Justus Mugisha hamwe n'abandi bakuru ku rwo mahanga nka Tanzania, Uganda, Kenya na Rwanda. Omukoro gwatandikana beji abazano ku rwo mahanga ga barukutambura kandi Uganda inabazani 125 niyo yakizayo umushorrongo ubwo abazana baba bajwire kineke bari kutambura ubutahwayo. Kenya inabazano 95, Rwanda B9 kandi Tanzania ne3 kandi aba nabo batambara ubwe banda yihirya Rwanda erukutera byeshongoro. Minister w'ebyobwegese n'emizano Janet Museveni yajwecerwa kamisha na Sam Koroba owaherezayo obutumwa bwo kusima Rwanda aho kutebekanisa ombyemizano of education in Uganda. Mama Janet Museveni, she has greeted you personally. We want to thank the people of Rwanda. High School n'ishomero erigezeho munonga gukora namani umuzano wa hockey kandi hano ya omurhuye ayituri n'umurundo gwitu gwa kashatu gukora tine twatandika kwejumbira mu mpakezi turi presentinga Uganda mu East Africa umuzano ya East Africa ninga se tweta fiasa games abo kuba ne team bugezeho gukoraje kandi hadi tukuratwine namani mengi kugira ngo tubase gukora na cyawaska singure chikopechi emere yaberije amizigabo garije bine na rukundo nyinji yo kutwashira mu Rwanda abantu bitu ba Uganda tubahamiza nizakorete chikopo cha championship ya Rwanda twetebekanise muno emizaneji netandika kuhindanya nchakare omizani 14 kandi neija kwa asande rukwija.